Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei nei la mai thon riu dare. Asai December tari group na kathum kum sing nei na chui na padai. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal December tari group na kanai. India's healthcare sector kau infrastructure technology kani accessibility kai inbu ku na bami. India re healthcare infrastructure kau kai inbu ku kang world class cost effective sinsuna global pharmaceutical industry kau kai inbu bami. Tiki global stage kau healthcare gai inbu ku bam Sydney Manipur dong kakun kau tu manpower rau mai kani infrastructure kau gong tak mak mai pai na kung mai ariu na bami. Northeast India hai million kathum point tri na padai population nai mai Manipur state Tuangching district nun kau healthcare infrastructure khani healthcare services in thui na mak mai rui gongtang mak mai in thak mak na nai ba mi Mizoram Assam Nagaland khani Myanmar rui border sunaba mai state kau injang khani ching tuna kalang kanai patna ba me Manipur kau ching ramrui gai mai sunaba mi tiki ching district nun hai ramlam goi kau gongtang mak mai rana ba me kadai suna health sector hai Nzang district nun le kida pu khau in sam mak mai azu nai na ba me Mida kau Asailuan Government of India Rui Prime Minister Development Initiative for Northeast Region Bang kau Manipur Tong Hill District nun kau Advanced Medical Facilities Tilau Kang Dangka crore phaikat na padai point riksaruk ngachuruk sanction sulauna ba me Manipur Chief Minister N Biren Singh Riching District Chandal Ukhrul Jiribam Senapati Khani Tamenglong Kang Advanced Medical Facilities Tilauna Kanyu Kaidang kau Healthcare Service Tinai Lokang Center Rate Sian Sanction Sulauna Bamthi Tuna Sakan Tonge Advanced Medical Facilities Pangkautai Computed Tomography Scan Magnetic Resonance Imaging Intensive Care Unit Services Khatni Super Specialty Care Kazaupani Tuna Sakane Manipur Health Services Director Kathan Dr. Chambo Gon Mai Thelaina difficult areas kau posting suba mai doctors kazauna medical staff nunta Manipur tungla lu rei kanyu tong station kau tat ngam makna bami tuna sakane tiki issue thai zausin lana kadai suna ching area khatni du mai bam nun kau doctor nurses kani medical staff rau mai zau good pni tuna sakane health director direct medical doctors mang mai PHC kani CHC kau ching district CMO nun roi health camps that kaina nam kau lungba mai nun khang ke nai mai medical check up that kai khang karamba mai manpower rau mai khani Manipur jung la lu nai mai rui du mai bam nun kau staff posting thau lo khang gong tak mak mai nai na ba mi tuna sakane manpower rau mai rui health camps khangan na kuk mai ariu na ba mi ting nai si mai gan kau chang pum tat nu mak mai rui kuk mai ti lau in bu ba mi kup mai gari tat nu mak mai gan kau tai doctor asak thu kanyu phai ringan na bi hoi chang kau nam du thang tat na ba mi tuna doctor kon mai re sakane Mita kau interdepartmental coordination nai na changpum haiti ga inbu thawi thai health sector hai ga inbu nu mai chong nai ye kumna remote areas kau posting tat zi meton reason haini rau kai pni tna sakane New Delhi December tarik ru na kanai Kuki Bharatiya Janata Party MLA Chennai Rui Jantar Mantar New Delhi kau sit in protest at kaina kanyu tong party governments rui asaingan na Manipur tong la lu khau lung gut lau mak na ba meta pian mak mai indao kan the protest at December tarik ru human rights day nung tat kai kan chongi me tarik kathum kum singnai na chui na kathum khau ka hau kan mai Manipur la lu rui mansai phainai ringu panti la kan chongi kumna mansai ching rik suruk rui kanyu kai sam galau na relief games khau lung tat ba me minority Kuki community tong MLA ru lung khau tai gan sanai thu BJP MLA ye kumna BJP MLA LM khaute lepau haukip lejamang haukip wangjagin valte polemlal haukip chindun thang khatni ngor sanglar sanadrui mass mi umai launa New Delhi kau protest at kai kan jonge wheelchair kau protest ka zau kan mai wangjagin valte tai Manipur tongla lu khau Kabiu rai liang kan mai akhadri tingkum rikseruk nga khatang mai valte tai Chief Minister Biren Singh tong advisor akhatsuna CM dang khau meeting lana padat khau intai mai mob re attack sukan jonge protest ka hau ma khau MLA akhadri Kuki chu tong demand hai mansai goi ri thai bam jong di the tiki union government ri thu thai lo mak na ba me tuna sakane silent protest at kai kan megan khau tipat kan mai press note khau chai government of India re bu ru na chikiu kan yu ta thai lo mak na gwang kan thi tuna sakane Kuki jo MLA nun roi Prime Minister Narendra Modi da ariu khang karam gai si kani tiki nu laukan mage khatni kani riti my letters nun ni reply sukan mage tuna sakane Tamenglong December tarik ru na kanai
December tarik rut na kanai Saturday nung luan nai may edition Tamenglong Christmas Marathon pakang registered tulaukan may gway ri lau chuan kuang pungu ma khau chadonang par khau gongtang laugai ni nati TCM organizer gway ri runner gway ta verify sulana t-shirt khani bib tag hai inzat patpni verification loi metang marathon runner gway ta charuk Assam rifle akhui check post hangari rui phungpat puni kumna t-shirt piulana bib tag laumak mai gwai ta thu marathon khau pakazau bamsini ka sing phuni tongrami organizer gwai tong lading thelaina on spot registration sunathu asai kum nai ni tongram the Infal December tarik ru na kanai Congress MP Bimol Akoizam ri Manipur khau intau nai na ba mailat lu hai National Issue Day local concern ra magi tuna sana central government ri lungning good inbu lawu tuna zangwai kan the Akoizam ri December tarik ru na khatnung Lok Sabha 0R khau opposition deputy leader Gaurav Gogoi ri Manipur tung issued khau lat sa laukan meta thwanku mai indau kani Manipur tung lat lu lam khau kanu chu magna ba mai government of India ta ti chu lau khang sa laukan meta thwanku wi tuna Akoizam ri tweet salau kane Gogoi ri parliament khau Manipur khau intau pat na ba mai lulung hai humanitarian crisis ti thei tuna sakane government ri Manipur tung issued khau thau sulau magna ba mai ti hai Gogoi ri pian mak mai indau kan tonge Gogoi ri Manipur khau intau alat me thia khau sian ka kha mai economic khau gongtak magna ba mai khani bansin drugs alat me thia khau kapang thang ri phunggut bamgai mai lam khau sakane Manipur khau public services hainu magbamthi school khani college hai tatkai danu magna bamthi kumna insamna chingsing rui kaniu tong academic career kabiu ni mai lulung khau bambamthi tuna sakani inbu na healthcare facilities hai gongtang magbamthi kumna mansai goi rui ping mai khani lungkai me rui padik ngalung bami tuna ni sakane mi da khau Prime Minister Narendra Modi khani Home Minister Amit Shah rui Manipur tong lat lu lam khau lat sa magna bamai ti hai Congress leader rui question sukani kumna Manipur khau bamai gwai rui tabuinung Prime Minister gwanglau puni chu khani Home Minister rui tabuinung inthuk mai steps in haulau puni chu tuna inkhwan bamgai the tuna sakane New Delhi December tarik ru na kanai Ningol's United Progressive Initiative ri zaime bangkhau maitai organization saruk rui machuangna kum chingkhat phai chikiu na padai khore chingkhat phai skill tamru na chikiu lungkhau adhau kan mai rikta chat na pungu nupi lal ta ningtau maimung New Delhi khau tatkai kan the nupi lal observe su maimung khau chai Kolkata Guwahati Mumbai Pune Bangalore khani Agartala khau nai Manipuri Women's Wing nunrui gwangka zau laukani Kamung khautai inchu mai footballer pangkhau India mai khang ringu international goals cha laukan mai pui ngangom bala devi relat sa laukane Manipur tung inchu mai nun roi global platforms khau India mai zau sulauna bami kani ri hu thang gwangni mai nun ta lungning ti thaulo na bami tuna bala devi re sakane tiki Manipur tung chabuan nun rui hu duan gai inbu thau khang state khau chu sak mai ka ge na ye tuna sana government khau chu sak mai phungwang dat khang lungning gut lau pu tuna zanghoi kane Manipuri actress khani social activist Soma Laishram rui nupi lal hai rui Manipur tung inchu mai nun inchu mai ta ka hau mai khani chun chak mai ta ka hau mai lian ba mi tuna sakani Manipur tung inchu mai nun rui inchu mai khang athung na culture ta ngak lo ba mi kumna nupi lal khang kaniu panti kat palau kan mai nun ta rambai mi thia khau ki da tat khang ma khi tuna sakane intaw ni Manipur tung la lu khau inchu mai nun rui chu sak mai phungwang dat khang rol dai na la lo ba mi tuna sakane historian Dr. Malem Ningthauza ruini kamung khautai nupi lal khau Manipur tung inchu mai nun rui colonial power da athung ran na athung lo kan ni kumna intaw haini inchu mai nun rui zaina narco terrorism da Manipur khau athung ba mi tuna sakane katpat mai inchu mai lungning rui Manipur state ti hai kasiam thaudat khang lumgai ba mi tuna sakane Tamenglong ting nai luan Gaanphiu tarik ru na kathum kum sing nai na chi na padai lau chuan mok na ye kalan ting sin nai na ye zingbang ting puk in than ne Gaanphiu tarik ru na padai kum sing nai na chi na padai lau chuan kalan ting sin nai na ye zingbang ting puk in than ne ka ge nai me cham ti thai pat mai aniu khang khum ngai gan ana gong mai thelai na gin phailai mai khani kapang ka sang thang roi gongda di mai azu nai na ba minun khang kung mai ariu na ba minun khang tai chamgai mi phungwa ngei mi kyu thu Tamenglong khari Dimapur khani Dimapur khari Tamenglong tat ni mai khani po chai phung tat ni mai puni han gongda ni mai puni gari booking so khang kung mai ariu na bam gai mi ka wai na chai John Gang mai ta alam la nu we
contact number rui 87300639666 Hammi Thai 7085607352 mi putong number kanai khau hai alam gonglawna nangyu tong ticket tai online booking ni solawnu pani mai ka koina king in suina king law mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bekton rui kangan ma nga chon kuwi nang new tong ma chuang law mi pain khore asai ngan na ta kai na bam tongi haida ru khau gong ni mi gan khau nang new tong ke ge nai mi tong programs ni Puchai advertisement sulawni mai ramge tu thai kage nai mi tong cham ti palawni mi tong nai khoni thai mi putong video bang khoni comments na ni ti lawnu we asai ngan ma chuang law na ba mi kum gong ni me kan ni aniu koi ban gwat na tat gut na bam kho tum tai mai ka koi na thau chon ku mai le ka saw na ti thai law mi chuang thi asai khang tu cham hai khoringal law thi in chuan law chuan khwang ru ma khai kai mi gan rui mai ka koi na king in sam da la kho chon ku thei